ibihe byiza kuri mwese mubana natwe umunsi ku wundi gatanu ku kandi. Nizere neza yuko ari amahoro umerewe neza cyane. Nimba utameze neza cyane nukuri mu kanya gato bishobora guhinduka ukamererwa neza cyane. Nimba ufite ibibazo mu kanya bishobora kuba ibisubizo, ushobora kuba ufite ibisubizo mu kanya bigahinduka ibibazo. Mbese isi ibintu byose bigenda bihindagurika. Nje nitwa Sibomana Anatole PC. Aha ni Kumva TV, yakoze subscribe. Ndagushimiye. So no kuvuga ngo iyi ni inkuru yica mugongo, inkuru y'agahinda, inkuru ibabaje. Ngira ngo ni inkuru itugezeho kuri uyu munsi wa none. Ngira ngo ni inkuru idasanzwe aho umwana w'imyaka 16 yaje kuba yakwiyahura. Uyu munsi ni umunsi wa mbere w'icyumweru, ngira ngo itariki ya 24 ukwezi ni ukwa 4 umwaka. Ngira ngo murabibona ko turi mu mwaka wa 2023. So iyi rero ni imwe mu nkuru idasanzwe aho umwana w'imyaka cyangwa se umwana uri mu kigero cy'imyaka 16 yaje gusangwa mu nzu yiyahuye. Iyi ni inkuru ibabaje, inkuru yica mugongo aho uyu mwana uzwi ku mazina cyangwa se yitwa Ishimwe Rachel. Uyu Rachel akaba ari umwana wigaga mu mwaka wa 2 wisumbuye, ngira ngo aho bamwe mu bana bari mu rugero rumwe cyangwa se bamwe mu bana bigana cyangwa biga ku kigo kimwe baje gusobanura uko byari bimeze, aho ku munsi w'ejo ku cyumweru bari kumwe bari gufura, aho uyu mwana yari ari kwitegura ngo abe yaza kujya ku masomo uyu munsi wa mbere. Noneho uyu mwana byaje gutungura naho baje kumusanga mu nzu yiyahuye, ndetse ntihaza kubasha kumenyekana kimwe mu byatumye yiyahura, ariko uyu mwana yaje gusangwa mu nzu yiyahuye ndetse yaje kuba yabura ubuzima. Ibi byabereye mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo, ngira ngo ni mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Nduba, akarere na Gasabo. Uyu mwana Ishimwe Rachel, ngira ngo mu kuba yaje gusangwa yiyahuye ni ukuri ni amarira menshi cyane, aho ndetse ngira ngo na polisi twahageze dusanga polisi yamaze kuhagera ije gutwara umurambo. Ngira ngo ni imodoka ya polisi isanzwe itwara imirambo, aho yari yahageze. Amarira ari menshi cyane ku babyeyi b'uyu mwana, ndetse batabasha kuba basobanura kimwe mu byatumye umwana wabo yiyahura, ndetse batagaragaza n'impamvu yatuma umwana wabo yiyahura, kubera amarira n'agahinda byari byinshi cyane. So nukuri muri iyi si ibintu byinshi bigenda bitungura abantu, ukaba umuntu utamenya ngo byaje kugenda gute, utakwibaza ati se ni iki gitera ibintu kugira ngo ubone umwana w'imyaka 16 yiyahura. Mu by'ukuri ni umwana uba atari yagira inshingano zishobora kuba zatuma ibibazo bimubana byishingaze kuba yakwiyahura cyangwa se ngo bimutere kwiyahura, ariko ugasanga umwana w'imyaka 16 yivukije ubuzima. Inkuru twayikoze tutaramenya kimwe mu byateye umwana ko yaba yakwivutsa ubuzima cyangwa se yakwiyahura. Inkuru tuyikoze tutari twamenya ngo byagenze gute, se byaje kuba byagenda gute. Amakuru tubahaye namwe mu makuru make twabashije kuba twabona kuri tele, ariko tuzakomeza kugenda tubagezaho inkuru umunsi ku wundi uko byaje kuba byagenda, kuko ngira ngo amakuru yo natwe tuba twahabaye gatanu kandi kugira ngo tubagezeho inkuru zidasanzwe hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, ndetse n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye. Uba ugomba kumenya ngo byifashe gute muri ibiyaga bigari. So nitwa Sibomana Anatole PC, ndabakunda cyane kandi Imana ikomeze kubarinda, ibare indiri n'abanyu. Nukuri Imana y'amahoro ikomeze kubaha amahoro. Ndagushima cyane wemera kubana natwe umunsi ku wundi. Imvura igwa muri yisi, bareza bakarya bagashora, ababaho badasenga bakwanga mukunzi nibuhera umugisha. Imvura igwa muri yisi, bareza bakarya bagashora, ababaho badasenga bakwanga mukunzi nibuhera umugisha. Imvura igwa muri yisi, bareza bakarya bagashora, umurengo ukabica bakanga kukumva, bakavuga kutanabaho. Inkovu bagutera mwami, iteka ukabababarira. Umurengo ukabica bakanga kukumva, bakavuga kutanabaho. Inkovu
inkovu bagutera mwana